ishyano rigutanze ivure uraripfumbata. Nimudufashe natwe turabafasha, ariko nibitaba ibyo turitabaza inzego za leta zibishinzwe ahangaha. Noneho hari n'abatubwiraga ko bashaka kurwimura bakarujyana ahari irimbi handi, ko ariho habereye amarorerwa. Turimura abantu bacu baraha ngo dusisibiranye nk'uko urusengero rwarimo amagrenade hariya rwashenywe. Kuki dushaka guhunga responsibility? Iki kigo kizwi kubera ibitaro, kizwi kubera urusengero n'amashuri. Nimwemere ko n'urwibutso ruba urwanyu. Ibyabaye ntibizongere kuba. biravunanye ariko nibabyemere nk'uko n'urwibutso tugomba kurwemera ko ruri ahangaha. Twongeye kubaha ikaze aho muri hirya no hino hose ku isi. Iyi ni Pax TV Reme News. Mu biganiro tubagezaho ibyinshi nibivuga ku biriho biba mu gihe turimo, tukabikora tugamije gukebura ngo ahabaye intege nke zihongerwe, ahabaye gufurika hakosorwe, bityo u Rwanda rusheho kubonera bene rwo baruvuka, abarutuye ndetse n'abarugana. Ariko kandi haba nubwo tubagezaho ibiganiro byo gusubiza amaso inyuma, flashback, tukareba ku gikorwa, ijambo, ubutumwa cyangwa intumbero yahahise ifite icyo ivuze mu buzima bw'igihugu no mu gihe cya none. Ni muri uwo mujyo uyu munsi turi kumwe n'umunyemari Paul Muvunyi, umureyo. Kuri iyi nshuro si mu mupira cyangwa mu bucuruzi n'ishoramari, ahubwo aratujyana mu nsanganyamatsiko yo kwibuka, dore ko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside. Paul Muvunyi mu butumwa yatanze mu myaka mike ishize ku ivuko rye hakurya kuri Ngoma, ni mu yahoze ari prefecture ya Kibuye, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba, yibukije abantu ko bagomba guha urwibutso cyubahiro n'agaciro ikwiye. Asaba kandi ko amakuru ataratangwa nayo yatangwa ngo ababuza babo bave mu gihirahiro. Mu biganiro tubagezaho ntitujya tuniga ibitekerezo byanyu, turabareka mukisanzura, uvuze icyo tumva cyangwa mutemeranya ukamusubiza uko ubyumva kandi ubibona. Ariko kuri iki kiganiro cya none, ku nyungu zo kwibuka twiyubaka nk'uko imbundo yo kwibuka iri, igitekerezo icyo ari cyo cyose gisebya, gisesereza, gihutaza, gihungabanya cyangwa gikomeretsa turagihanagura. Mugira amahoro. Paul aze avuge mu mwanya w'uhagarariye aba bagwe hano bakoze. Abazize ubwoko, abazize uko barimwe hano kuri Ngoma. Ejo bambwiye yuko mfite ijambo hano, ubundi sinjya nkunda kuvuga muri ibi. Numvise ntari bushobore, nabwo nsabye ko bambarira bati oya uvuge. Ntacyo mvuga rero kindi, ntabwo mvuga amateka pastor amaze kuvuga, ntanemera agiye ko ari amateka atavuga ububi bw'abahutu babaye ahangaha. Nta mateka mubeshya ngo dufite ubukristo kuva mu myaka 31. Pastor Gakwerere ari hano. Pastor, numvise watahutse nza kukureba ku Kibuye aho warufungiye. Shaka ukuri ko kuri Ngoma. Uko kuri n'uyu munsi ntabwo turakumenya. Sinzi n'impamvu dusubira mu amateka yanga. Ndagusaba ngo umbwire urupfu rw'abantu bacu hano. N'uyu munsi ntiturarumenya, kuko havuga buri gihe abarokokeye ahangaha. N'uyu mubyeyi umaze kuvuga ahangaha kurokoka kwe ntabwo ari uko yenda n'Imana yahabaye, ariko harimo ubuhutu. Yataza kugira umugabo w'umuhutu, ntabwo yari gukira n'abana be. Mbabwire rero nk'uhagarariye ababuze ababo hano, twagize ibihe bibi, tugira ibihe bibi birenze kwemera, kuko ngewe babwira Paul Muvunyi navukiye hano muri 1963, ndahiga. Pastor Ruhaya abo yavugaga 6 batsinze ikizami cyo kwiga hano kuri esi, nanjye nari mbarimo. Ndibuka ko banyangiye ko
umuforomo hano, ariko icyo gihe numvaga ariko kazi keza kabaho kubera ko twari tuzi ko ari mu mashuri abaho. Nyuma yaho nza kwiga ndarangiza, nza kuba umwarimu hano, mba diregiteri. Ndibuka ndi diregiteri wa primaire hano, ngomba barenaje mpagarariye ababuza baba, ariko noneho mbaye umutanga wabyo. Pasiteri Gakwere yari umukuru w'itorero hano w'intara. Oya ndabeshya, yari umudeparitema, yari mukuru cyane. Umukuru w'intara yari Pasiteri Sipiriyani. Haza abanyeshuri bari bavuze, bahinduye amazina, bavuye Rwamatamu n'Rubengera, bari 6. Pasiteri urabyibuka, batureze ko mu byitwaga maneko ku Kibuye, ko turi gufata abana tukababuza, ababahutu tukababuza amashuri, ko biri gukorwa na porno. Naritabye ku Kibuye, ngira amahirwe sinafungwa kubera wari uyoboye iperereza aho ngaho, ariko ategeka ko abo bana bari baje birukana. Tuvuyeyo twaje aha ngaha Pasiteri Gakwere anshinja kuko aribo bari batanze ayo makuru. Jye n'abo bana sinarimbaza, abana bazaga ari abana b'abayobozi b'itorero. Ariko ubwo Pasiteri Sipiriyani aramubwira ati ese Gakwere, iyo bavuze wumva iki? Pasiteri Gakwere ati ntacyo numva. Iyo bavuze se ngo Hutu, bongeyeho Hutu, tuba bavuze umuhutu numva amazuru, nkumva uko atekereza. Iyo bavuze umututsi se bwo wumva iki? Ati nawe ndamwumva ukuntu ari umunyabwenge aca hasi. Ndabivuga n'ubu nabisubiramo simubeshye. Ati rero nagira ngo tube twongeyeho Kristo. Turasenga yo kubeshya. Ndihuta, intambara iratangiye, ntabwo nari ndi naha, ariko ingo zose hafi hano z'abatutsi zohereje abana mu Nkotanyi. Ariko mbere yuko zohereza mu Nkotanyi, nuko aha ngaha hari akarengane katabaho. Umwana yarakuraga bakamusimbiza ngo ku rugi Gitwe. Niryo shuri twari tuzi, kuko kujya muri leta ntibyari byoroshye. Kujya Igitwe naho ya pourcentage ntibyari byoroshye. Kandi aha ngaha abatutsi bari 80% urebye komine yose ya Gishyita. Nguko uko primaire yose yabaga ari abatutsi, abarimu ari abatutsi, abapasiteri ari abatutsi. Gakwere na bagenzi ba Yakobo bavaga mu Gisovu. Pasiteri Gakwere, ndibuka ko nagusanze no mu Gisovu ngusaba amateka yacu, kumenya urupfu rw'ababyeyi bacu. N'uyu munsi banyakubaho muri hano, ntabwo turabona umuntu n'umwe uza ngo ahagarara aha ngaha utari mu bahigwaga ngo avuga ati dore uko byagenze. Nta n'umwe. Imyaka ibaye 22, buri tariki 16 ndaza. Yenda Imana izakora ibitangaza, hagira bavamo batubwiza ukuri, dusabane imbabazi, tuzihana. None se ko duha imbabazi abatazidusaba, tuzabigenza dute? Izo mbabazi zo zizakirwa nande? Ingengabitekerezo iri muri aka karere dutuyemo, simvuga akarere nka district, irenze kwemera. N'ejo bundi umwana yaduteye umwana nandi n'umushoferi, atabatutsi b'abagome. Abana ntibiga, abana ntibatozwa uburere nk'ahandi. Iyo ngengabitekerezo bavuga irakomeye pe, kandi reka ikomere, kuko abana babo bakoze amarorerwa Malawi, Zambia, Mozambique, Amerika, yewe n'abo tubana hanga, nta n'umwe uza kudufata mu mugongo. Ubwo rero bigenda bikomeza bityo. Cyakora turashima leta y'ubumwe ko yadufashije byibura. Ubu dusigaye tuza, hakaboneka n'abaza kudufasha kwibuka. Ubundi twabaga twicaye aha n'abana bakeya b'ishuri, ariko ubu ndabona byatangiye kuza yenda. Muri makeya rero, nk'uhagarariye ababuze ababo hano,
uru rwibutso turwubaka twaje kubera ko itorero ry'abadivantiste hano ryabirebereye rirangije riraruca rirarumira. Ubundi menya ngo tutanemera ko bapfuye tugomba no kubavuga ngo ibyo biba byarangiye. Tuje rero dusanga hariya ku bitaro naho ngaha duhagaze imirambo iruzuye birenze kwemera pe, byari birenze, sindabona n'umusozi nkwarura ahangaha. Ariko wajya mu biro hano ugasanga nta kiruta Imana, nk'uko Pasiteri Gakwere nanone yambwiraga ko nta kiruta Imana arengana. Ugasanga nta kiruta Imana yandikiye ubuyobozi bw'i Kigali ngo asaba ko bamwohereza baza gusiga amarange w'intambara y'inkotanyi yabereye ngo hano ku bitaro no ku biro ngo yangije bikomeye inyubako. Babwire inkotanyi zageze aharyari, kandi ukumva nk'uwadufashije ntadufasha byibura ngo twiyubake. Ubwo rero twubaka urwibutso ntabwo byari n'urwibutso, nta nubwo wari uzi ko ruzaba urwibutso, byari kugira ngo dufate aha hantu. Twahafashe tutahatse itorero, tuhubaka kubera ko ari abacu bakoreye itorero baguye ahangaha n'abandi bari bahahungiye. Urareba ko hasa harashaje, ameze nabi. Twagombaga kwibuka ejo kuri 16, turi kwibuka kuri 17 kubera ko duha icyubahiro isabato. Ariko se hagati aho mwebwe mwaduha icyubahiro nk'abasigaye babuza ababo bari hano, noneho mugaha noneho n'icyubahiro n'abariya bari hariya babakoreye. Birababaje pe. Tukaba dusaba rero itorero ngo ridufashe, turayiha plazi z'urwibutso rugezweho ruzima. Hanyuma nk'uko mwabibonye hari abakiri no mu mifuka, abantu hariya haruzuye, hari n'abandi twari twashyinguye ahangaha. Noneho tuhakora ikintu kigaragara. Bitakozwe bityo, kuko aha ntabwo ari abadivantiste, aha n'ahisi n'abaturisite baraza bakareba. Aha hantu bazahanywera mu itabi, bahanywera inzoga, babasarane kubera ko mudashaka ko twumvikana. Mudufashe rero, aho kugira ngo nk'ejo ku munsi w'isabato abantu binjirana ahangaha, babicarana ahangaha imbere y'ibiro, muhahe icyubahiro natwe tubahe icyubahiro. Iryo ni ubutumwa. Ikindi, kuva imyaka ibaye 22 jenoside ibaye, nta na hamwe mwigisha mu masengero muti byabaye ntibizongere, mubyigishe mu mashuri y'abadivantiste arahari, byandikwe. Nk'uko tuzi ko habaho ku isabato haba imitwe, habeho noneho naho bakwicara bavuga bati harya biriya byagenze bite. Ni ukuri bijye muri gahunda. Abadivantiste ni itorero ryiza, ryanga umunuko, ryanga umugayo, ariko sinzi aho abantu bacu aho bavuye basingizwe. Nimudufashe natwe turabafasha, ariko nibitaba ibyo turitabaza inzego za leta zibishinzwe ahangaha. Noneho hari n'abatubwiraga ko bashaka kurwimura bakarujyana ahari irimbi handi, ko ariho habereye amarorerwa. Turimura abantu bacu baraha ngo dusisibiranye nk'uko urusengero rwarimo amagrenade hariya rwashenywe. Kuki dushaka guhunga responsibility? Iki kigo kizwi kubera ibitaro, kizwi kubera urusengero n'amashuri. Nimwemere ko n'urwibutso rubu rwanyu. Ishyano rigutanze ivure uraripfumbata. Hari ibyo dusaba leta yacu kandi dukunda, mwaradufashije kuko
turongera turiyubaka tuba abantu, ariko aka karere kabonekamo ingengabitekerezo igeze ahangaha, nimudufashe. Navuze cyane Pasiteri Gakwere, ariko n'ubu nongere muvuge. Abisuri yazaga inaha mu mimuriko yararaga iwacu. Ese Pasiteri ko wararaga iwacu, wahararaga kubera ko data yari umutu, wahararaga kubera ko mwari inshuti? Nonese niki gituma tutafasha leta ngo twongere ahangaha mutambuka aha mwigisha aba bana batoya? Ikintu cyagarutse mu kimaze kubura mu bantu, ahandi cyarabuze pe, genda mu Rwanda henshi hari aho bimaze gucika, ariko ahangaha biranga bikagaruka. Ntituvuge ikintu ngo tudatoneka bitaba bibi, oya tubivuga uko biri, ubabaye ababare. Ariko najyaga mbona ukuntu batanga umuti kera haturi abana, bagafunga umwana amazuru, umwana akanywa pe kugeza igihe awunywereye agakira. Leta yacu dukunda nidufashe, ifunga amazuru ari ahangaha, iduha uwo muti tuwunywe, udashaka kubikira. Ingufu zakoreshejwe bahagarika jenoside, kwere twahuye uvuye Masisi, zizongera zikoreshwe niba mudakoze ku buryo ibi bintu bihagarara. Abasaba abacitse ku icumu ahangaha, icumu ryaha ryari ribi, amacumu aragwira, ariko iryaha kuri ngo ntabwo ndaribona. Ahandi bagira abapfakazi ba jenoside, bakagira imfubyi za jenoside. Hano uwarokotse ubye yari mu muryango w'abahutu, cyangwa se afite umupanga aratemye, cyangwa afite isasu. Bivuga ngo nta bworoherane bwabaye ahangaha, byari bikomeye. N'ubu rero nimutatworohera ngo bikomeze bityo, iyi jenoside mutekereza ko ngo yakongera noneho bikarangira, ntibizashoboka, kuko imbaraga zikubye kenshi kuba ihagaritse. Tukaba tunabishimira Perezida wa Repubulika wari uyoboye urwo rugamba, n'ubu ngubu akaba akituyoboye, kandi akaba adufasha no kudahora. Nabyo byarashobokaga. Aha byarashobokaga ko abantu baza bagafata imbunda bakica abantu baraha, ariko nta byashobotse. N'ubu rero nimwicare mwigisha abantu. Twebweho dushaje ni n'ibibazo, kuko kamere ngo ntigira iterya, ariko rero abana babyige. Muri ibyo dusaba leta ko yakongera nayo ikadufasha mu myigishirize y'abana muri primaire, segonderi, hose ibyabaye ntibizongere kuba. Biravunanye, ariko nibabyemere nk'uko n'uru rwibutso tugomba kurwemera ko ruri ahangaha. Hari umusamariya uhoraza, hari guverineri mwagomye imirimo yanyu, hari abayoboye ingabo, abayoboye polisi, hari abavuye i Kigali, hari namwe baturage mwigomye imirimo yanyu. Uyu munsi ku cyumweru ni umunsi w'akazi, biduha imbaraga zo kugira ngo twongere tubeho, kandi kubaho biraharanirwa. Ntazagire ubabeshya ko uzicara hariya ngo nacitse ku icumu kuri Ngoma ngo nzabaho ntakoze. Dukore, tuvana amaboko mu mpuzu, twibagirwe ibyabaye, twumve ko dufite leta itatu idufashe mu mugongo, itanatuma dutekereza ibyabaye. Hanyuma ku gahinda, uwo mubabaro tuwugomere, uvemo za ngufu zo gukomeza kubaho. Izo nzoga abantu bihaye ahangaha babaye abasinzi, bakubitana n'umuntu w'imyaka 30 ukajya bafite 90. Musihagarike, mukore. Iryo jambo nari mbazaniye, bari bantumye ngo mbahe murakoze.